Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guherana mu Rwanda kuri no nkuru igira iti Major General Richard Rutatina yafunzwe. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwafunze General Major Retired Richard Rutatina nyuma y'igihe rumukora iperereza ku byaha byo guha amabwiriza abakozi be bagakubita uwari waraye mu nzu ye. Uwakubiswe yari yagiye gusura umukozi ukora mu rwuri rwa Rutitana ruherereye mu karere ka Kayonza ni mu murenge wa Murundi. Icyo cyaha akurikiranweho cyakozwe ku itariki ya 27 Ugushyingo 2024 bivuga ko uwo muntu wakubiswe n'abakozi bakora muri urwo rwuri rwa Rutatina ku mabwiriza ye. Amakuru ava ku bitaro uwo muntu yivurijeho avuga ko ari ukugenda yoroherwa. Dosiye ya Rutatina hamwe n'abakozi be 10 igomba gushyikirizwa ubushinjacyaha kuri uyu wa gatanu. RIB yasabye abaturarwanda kwirinda kwihanira cyane ko hari icyaha gihanwa n'amategeko, ahubwo bagirwa inama yo kujya biyambaza inzego zibishinzwe igihe wumva hari icyaha bakorewe. General Major Retired Richard Rutatina yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2016 yigeze kuba umuyobozi w'urwego rw'iperereza mu ngabo z'u Rwanda. Reka tuve kuri iyo nkuru twerekeze kuri no nkuru igira iti Ingabire Victoire aravugwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buravuga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Ingabire Victoire ufite ishyaka ritemewe mu gihugu ari inyuma y'ibikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Ni mu rubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be, aho abayoboke b'ishyaka Adarufa Umurinzi ritaremererwa mu mategeko baregwamo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu rukiko rukuru. Kuri uyu wa kane itariki ya 5 Ukuboza 2024 busobanura ikirego, ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bakoze amahugurwa ku ikoranabuhanga bagamije guhirika ubutegetsi budakoresheje imbaraga. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo umunyapolitiki Ingabire Victoire wari ukurikiranye iburanisha atagaragara mu kirego, ari we wari ubiri inyuma kuko ari we wahuje abayoboke be n'abanyamahanga bagahugurana. Ku ruhande rwe Ingabire Victoire wakunze guhakana ibyaha ashinjwa avuga ko ari ibinyoma bihimbwa n'ubutegetsi bushaka kumwikiza, ntacyo aravuga kubimuvugwaho muri uru rubanza nk'uko tubikesha VOA. Mu baregwa kandi harimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV, aregwa ko yafashijwe mu gutambutsa umugambi wabo bareganwa kugira ngo amenyekane. Turacyari hano kumena official muri gahunda y'amakuru agezweho, nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Reka aya makuru tuyakomereze mu gihugu cya Syria, aho hari inkuru igira iti inyeshyamba ziri kwerekeza mu mujyi wa Homs nyuma yo gufata imijyi ibiri y'ingenzi. Kuri uyu wa gatanu itariki ya 5 Ukuboza 2024 inyeshyamba ziyobowe n'umutwe w'abayisilamu Hayati Tahrir al-Sham zikomeje gutera imbere zijya mu mujyi wa Homs hagati muri Syria nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abanyasiriya ukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro mu Bwongereza. Uyu muryango wavuze ko inyeshyamba ubu ziri ku birometero 5 gusa uvuye mu nkengero z'uyu mujyi w'ingenzi uvamo ugana mu murwa mukuru wa Damascus no mu majyaruguru. Urugendo rwo mu mujyepfo rw'inyeshyamba ruje nyuma yo kwigarurira umujyi wa Aleppo ni mu majyaruguru na Hama rwagati mu gihugu mu mirwano ikomeye yatunguye ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umuyobozi wa HTS Abu Muhammad al-Kohani yavuze ko intego y'icyo gitero ari uguhirika Assad nk'uko iyi nkuru dukesha The Deutsche Welle ikomeza ibivuga. Mu kiganiro Goran yagiranye na televiziyo ya CNN yo muri Amerika yagize ati iyo tuvuze intego ya revolution ikomeje kuba guhirika ubutegetsi
n'uburenganzira bwacu dukesha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Reka dukomeze n'amakuru yacu nk'uko dukomeje kugenda tuyabagezaho. Reka dusoreze kuri ino nkuru igira iti Perezida Kagame agiye kuba yashimirwa n'abareyo, ariko mbere ko tujyayo tubanze tunyarukire mu karere ka Huye, aho hari inkuru igira iti umusore w'imyaka 25 ushinjwa gusambanya mubyara we w'umwana yaburanye. Mu cyumba cy'iburanisha cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye haburanishirijwe urubanza ubushinjacyaha buregamo umugabo w'imyaka 25 wasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 9 y'amavuko abereye mubyara we. Bivuga ko icyo cyaha cyakozwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 2024 mu kagari ka Butara mu murenge wa Kigoma, akarere ka Nyanza, aho uregwa yari yararanye n'uwo mwana ku buriri bumwe. Mu iburanisha uregwa yemera icyaha, akavuga ko yabitewe n'inzoga, akabisabira imbabazi nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ibivuga. Ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'igifungo cya burundu hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nomero 39/2019 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa 11/2019 rihindura itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Biteganyijwe ko uru rubanza ruzasomwa ku itariki ya 16 Ukuboza ku isaha y'isa 9 z'amanywa. Turacyari mu makuru agezweho hano ku Mena Official, nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza kandi akomeje kugenda abanogera. Reka dusoreze kuri no nkuru igira iti ni inkuru yatangajwe aho ifite umutwe ugira uti iyo hataba RDF Bangi iba yarafashwe. Brigadier General Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Ni inkuru igira iti umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko iyo hatabaho umusada wa RDF kuri ubu imitwe y'inyeshyamba ishyigikiwe Francis Bozize wahoze ari perezida wa Repubulika ya Centrafrica yakabaye yarisubije ubutegetsi bw'iki gihugu. Brigadier General Rwivanga yabigarutseho mu kiganiro yahaye RBA kibanze ku rugendo rw'imyaka 20 ishize u Rwanda rutangiye ibikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Mu myaka 20 ishize u Rwanda rumaze kohereza abasirikare barenga 82,000 mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro, ibirugira igihugu cya 4 ku isi mu bifitemo ingabo nyinshi cyane. Ni ubutumwa rwatangiriye mu ntara ya Darfur muri Sudani muri 2006, rubukomereza muri Sudani y'Epfo muri 2011 ndetse no muri Repubulika ya Centrafrica. Aha muri Centrafrica usibye kuba u Rwanda ruhafite ingabo ziri mu butumwa bwa Loni kuva muri 2021, runahafite izindi ngabo rwoherejeyo bigiye mu masezerano y'ubufatanye y'ibihugu byombi basinyanye. Izi ngabo zaherejwe mu gihe iki gihugu cyari cyasumbirijwe n'imitwe y'inyeshyamba ishyigikiwe na Bozize yashakaga guhirika ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadera. Brigadier General Ronald Rwivanga yasobanuye ko u Rwanda rwahisemo kohereza ziriya ngabo zindi muri Centrafrica bijyanye no kuba hari imbogamizi z'uko ingabo ziri mu butumwa bwa Loni ntacyo zagombaga gukora ngo zitabare ubutegetsi bwa Touadera n'abaturage barimo bicwa kuko manda yazo itazemerera kujya mu mirwano. Yunzemo ko iyo ngabo z'u Rwanda zitatabara kuri uriya mujyi wa Bangi usanzwe ari umurwa mukuru wa Centrafrica wakabaye warafashwe. Yagize ati Perezida Bozize yafashe igisirikare gikomeye batera Bangi. Bangi rero yari gufatwa iyo hataba umusada wacu. Muri 2015 hano twakoze inama twafatiyemo ibyemezo by'uko tugomba guhindura uburyo bw'imikorere ya Loni, ariko nta gihindutse kuko ibibazo byabaye muri Centrafrica muri 2021 byagaragaje ko hari inenge ikomeye cyane muri systeme y'umuryango w'abibumbye. Byagaragaye ko ari inenge iri hagati mu muryango w'abibumbye. Rwivanga yunzemo ko kuri ubu u Rwanda runiteguye kujya gutanga umusanzu no mu bindi bihugu biri mu mutekano muke mu gihe cyose ruzaba rwitabajwe. Hano dusoreje amakuru twe twabateguriye, nizera ko yabanogeye.
mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mukande subscribe batarakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agezweho buri munsi. Mukomeze mugubwe neza cyane, bye bye.